دمخوش تماشاوان چارپل مدیا اثر ناو مالباتا چارپل مدیا سلاو و رزگرتن خو لو همی تماشاوان چارپل مدیا دکم از ویدارم و دمه وین پیش روزه هرتم خوش و گشت بن اما به هفته جی لسر بویر و کریارن کر روزاتن آبنه پیوندی لکرد کردستان نه اما به بودورا شعبتکی بکن. وار باش تماشاوان هیجان به هیویا کو هم دمک باش به هوا در باست. گل تماشاوان ام بریا گرمایا روزاوی کل روزاتان آبین و سر ولات مجی دبورن چند بیارن دیروکی دیسامه و بکنش برکو آداره هر روز و اوه مج بو خوشی و نخوشی روزن گرینگنجی امزانن مثلا 11 آداره وک سال 1907 پشت شورش ایرانه سرکفتن پیکات دژ حکم بعث اوتونومیا کی فرمی دست بکره و اوتونومیا فرمی بگمان دست بکتنه کی و دیرو کانیجیک تا یک بویره کی هری گرینگ و کردا بهز و طاقت آخو لهمبره داگرکرا شرکی و هات به دست خستن او اوتونومی ایرو يعني هرما كرسان كوها يجب بنجه و اوتونوميا وان اتفاقو اوه كبو بنجه كي ديروكي وقانوني وياساي كرسان باشور ايرو انجامه و كرسان فدرال جانا خود دومينه هيفي و ارمان جامعه اوه كو اوتونومي كو بيا فدراسيون بشروجه بكردستان سابقا و هيفي هر وها 11 آذار هفته یکی امضان دربار لشکری چه بود اوزیجی خونریتنی و زورداری و هویتیا دولت هات نشاندن به هزار کس کرد ولایت پاریز و شورشگر هاتن گرتن زندان دا برینج کنجا و دا درباز بود اوجی وکیه هر وها 10,004 دا امضانن رقامش دیه سر بویرا فوتبول لی شکل جهانی عرب آواز سر خلق میوه دریافت کرن او شی دهان کس کرد هاتن کشتن به گناه به اوه لکوچه و کولانا اللي هم بروه کردن ما لسرانسر کردستان باشور روژاوا خانشاندان و اوه کرن او شی آلیه کیوا ترسا دجمن هات شکاندن لوی پرچه کردستانه و آلی که ویداشی به هزاره بلکه 100,000 کرد ماجر بون چون آلی کردستان باشور جیوار بون حیان و هاجی گله که وانا هیلوه داره دمینن و کشبریه دا دمینن جبر که حیان و هاجی کردستان باشور روجرات رشونا خو رونه نشتیه مثلا اوه yani دیروکی و بیرانین وزارن سبیشی سال بگرا بوینا سروک نمر سروک ملا مصطفى برزانیه افجهاد روشبوناوی هر کردستانیا پیروز دکنش برکو او چه بوناوی بو دست بکه کی دیروکا کردستان دا چیه کی واره کی کلا کرینگو بیان پا گرتیه که وقت سروک نتاوی نمر دیار دبه و امشی ور دسانه ور دبینن سالبکر آویش با کردستانیان او گرینگ روش گرینگه اوانا آلیه و ام دبینن او پیواجویا براتی و یکیتیا نتوایی ملت تک ام بیجن یاجی پیواجویا ترکیه به ترور و نها بیا هرما به ترور لسر بویارن ایرانه که یعنی خلق مرد زانه بوده تشکی چه بله اوه دمه دا بلکه او قصر لز نهاتان روژه و جبرویجی خوانه اف کمیسیون جی کت خواه دیسا حیا اوه کال روژلات کردستان چید به بویارن کل ایران لیدانا ایران دا و چوا تر بگره ترکیه و چوا لامبره و بویاره جیه خوب بستینه یا جی بیدنگ به حیا جیه که اجبر کو
ترسا Türkiye çi bêjin çawa li Sûriye digotin yekîtî û yek dewlet û yek axa Sûriye heyan hajî wek benîştê devê xwe dîsa dicûn yekîtiya Îranê yekîtiya axa Îranê gerek Îran neyê perçekkirin gerek Îran bê parastin û filan bêvan duy warê de ew dikin em dibînin mesela Azerbaycanê wek fuzekî evekî li wê derê ket Serokê Azerbaycanê ji ber ku perçekê Azerbaycanê dibin destê Îranê de jî bi tundê li dij derket tika zimanê wî girtî got zêde nepeyve em naxwazin li Îranê tiştekî bûyerekî kiryarî warê pêkhate da were zimanê wî jî girtin dengê xwe birîn û Îranê jî hertim dibêje yani ew ê me tu problemekî me bi cîrana re tune û metirsiya me ew e Îran neyê perçekkirinê çawa nebe em jî yekîtî û ewa dewletên ew ê diparêzin ê cîrana taybetçî ew e yani Tirkiye û Tirkiye vekirî jî dibêje dibê wextê em dibêjin herêma bêteror em qesta me vekiriye Sûriye, Iraq û Îranê jî em dikin navê em her çar dewleta da welatê yekperçeyî û bê teror û bê ew em diparêzin qesta me ewa me ev e di van were de sibê jî em zanin li Kurdistana Bakur civînekî navbena pêkhatên yani aliyên siyasî yên Kurdistaniya va heye ku PVK û Partiya Welatparêzên Kurdistanê Partiya Sosyalîsta Kurdistanê pêl Kurd û ciwanên serbixwe û hinek kesayetiyên serbixwe hene û Partî Demokratê Kurdistana Bakur evana civînekî ji bo karên hevbeş ya ji yekrêzî û yekdengiya miletê Kurd li Kurdistana Bakur duy warê da wê guftûgû bikin li ser kar û xebatên pêşerojê bikin em hêvî dikin encamekî baş jê derkeve ku Kurdê me li Kurdistana Bakur bi hevdûra karibin kar û xebatekî pratikî ew bikin û sibê li qada Şex Saîd yani deriyê çiya wê evan rêxistin û rêxistinên Kurdistanî bi hevdûra ji raya giştî ra jî bîr û rayê xwe bînin ziman ew jî ji niha da hem guhdarê me jî beşdarên bernamê jî ê ku li Diyarbekirê û derdora wê ne beşdarê wê çalakiyê bibin ew jî gavekî serkeftî û ew ê ye em hêvîne serkeftî be û hinekî Kurdên serbixwe ve grûvekî serbixwe ku 28 Sibatê 28 Sibatê civînekî li Amedê wê çêbikin ez bawer dikim daxwazekî ji wan re jî hat kirin mimkûn e komîsyonekî wana beşdarê bê ew ê jî bibe eger nebe jî pêşerojê hêvî û xebat heye ku belkî pêşeroj da van xebata bigihîn hevdûra kar bikin yani di van were da ji ber ku bûyerên herêmê li ser şerên Amerika û İsraîl û Îranê ku germe hem warê aborî warê siyasî warê têkiliyên navnetewî da ticaretê da jî bandorê li seranserê dinyayê dike hinekî bûyer û kiryarên navxweyî li Kurdistanê gengeşeyê li ser wana piçekî ketine ewa diduwa û dewletên derdorê jî wiha ye mesela li Sûriye ya ji Kurdistana Başûrê Rojava hinekî bûyer û kiryarên nû dibin divê naber de em hinkî behsa wan jî firseta me çêve me bikin qasim divan were da hinekî wa evekî li ser Kurd şê têda ew bike em derbasê mijarê ew ê başê Belê carek din êvar baş temaşevanê hêja hûn dizanin Rojev hem li welatê me li Kurdistanê yani hem her çar perçê Kurdistanê hem li rojhilata navîn hem jî li cîhanê Rojev gelekî germ e ez hêvîdarim ku divê Rojevê da Kurd taybet Kurd û Kurdistanî wê encamek baş ji xwe re ji vê germayiyê ji vê gorankariya vê coğrafiyayê bigirin wek xulasa ku kekbaran jî hanî ziman bi rastî ev meha edarê di dîroka Kurdistanê da gelekî giring e gelek serhildan hene gerek
شهید هنه دوی او که دا یعنی ام بیجن باز کر هم سر هلدانا هفته و دست پیکا بدست خستنا خسریکی کردستان باشور هم جی سرهلدانا د پیشکشیا رزدار سروک مسعود برزانی دست برخوادانا 11 عداره او جی بخورا دیسا جارک دن او مافی وانی کو نتویج دست وان هاتوستاندن دست پیکرن او جارک دن پارلمنت خودانا آوا کرن tabi یه هری گرنگ اوه کد به دسته روزدن 16 عداره یا 16 عداره جی مخابن دیروکا کردستان و دیروکا جهان دا روزا کارش تاریه روزا قاطعه کردستان باش تبیرا مویده میدا بر پرسیار دولت ترکیه هیچ امنیتک ندانه وک کمکجیک جی نشان ندان فاسوفی صد گوتن اوی چاکی سروک ازوری اوی چاکی بوی مناسبت شهید مها عداره او توایی دیروکا کردستان یک کجبو آزادیا کرد و کردستان شهید بونه برزداری بیرتینم ام هیویدارن او روحوان شهیدا شاد ببه جبرکو لهر چار پرچه کردستان که مانی بجی به آواکی خبات تی بردوام کرن روجاوای کردستان هرچقاس دولت ترکیه و دولت داگر کرو و حوالبند وان و امبیجن هفکار وانی کوش کردات دهات پیکانین او جالان هر چقاجی خواسته من لوه داره جبو کرد ستاتو کی بدست نخن از باورم کو هیدی بر ستاتو کی واتشن یعنی لسوریه و لروجاوای کردستان مسئله هیب داوی نبیه کرد محقق با آواکی هفکاری و به امبیجن به پشتگیریا حکومت هرما کردستان و رزدار سروک بردانی و توای پیکاته باشون کردستان ده پیش روزه دا و او امبیجن پرگال و فلسفه او جلانی کو براتیا گلا یا براتیا امت یازی انتگراسیون تیک ببین و کرد شورا ببین خودی دستکفتیه کی نتوی بوی هیویه جارک دن دخوازن کو براستی یعنی لباکور کردستان وک وجی باز کر هرچخاس سیاست حاکم دبن سیا دولت ترکیه دا و یاجی دولت ترکیه اکتور هیر سرکه و سروی سیاست جی هدی دشیفراسیون سیاست او جالانی 5 سالی کو کرده لباکور کردستان و ترکیه تسیرک مزنون سروان کربو هدی او تسیر دشکه او مثلا براتیا گلا و انتگراسیون و دموکراتیک جمهوریت هدی افلاس که بخورا جی ده همان دمیدا آلترناتیف جی تی چکرن ام هیویدارن زوترین روز لباکور کردستانی هشیار ببین هفکاری و دوستانی چه بکن او خطا کردستانی خورد بکن جبر کو جوه خطا او جالانی براتیا گلا اثبات بو کو تشتک درنای براستی جی دوه هر کردکی کو بخوازه آزادی و سرخوابین و خودی ستاتو کی ببین کرد دبی وی خط دشیفره بکن و جوه خط را آلترناتیف کی خورد در خل باکور کردستان ترکیه يعني خو حيا جوان بي الجور مانيفستا او جالاني 27 سباطي وفردا ام بيجن تشتكو دبيجا وتشتكو دكا بخورا افلاza siyaseta Kürdistanî tîne divê Kurd divê meselê de carek din hişyar bin carek din hevkarî û dostanî û yekîtî bikin xeta Kurdistanî xurt bikin û li Bakurê Kurdistanê ji bo milletê xwe ji bo milletê Kurd û hemî Kurdistaniya alternatîfek siyasî xurt ku dikaribin bi gel ra vê hêzê bibin alternatîf ji bo dewleta Tirkiye dikaribin ser masê wek nûnerên milletê Kurd rûnên û pirsgirêka Kurd ji bo çareserkirina wî rûnên hûn jî dizanin temaşevanê me jî dizane teqrîben sal û di sê me heye ku pêvazokî dest pê kir ku hêvîkî dabû Kurdistaniya û ji bo ku bibe hêvî jî PKK'yî û demiya jî bi hezaran civîna çêkirin millet xapandin hê jî dixapînin ku dibêjin divê çareseriyê da pirsgirêka Kurd jî tê çareserkirin nizanim çima nabînin ya jî naxwazin ku bi rastî ne dewleta Tirkiye
و نجی او جالان دوی پیواجه دا نجی دم و نجی وان پارتیین مجلسی که کمیسیون آوا کرنه تو روژکی نگوتنه اف کمیسیون چاره سر کرنه پرسا کرد و کردستانه اف یا براسی دوی کرد ببین که خواپاندنه و ده اصل خود باخچلی خود خود دا دست پیکرن و دست پیکر جی مثلا وی نه قداندنا شر آشیتی و نزانم چی بو مثلا وانته و ابو دوینن که روجلات آناوین تایبت جیه که کردستان آتیه داگر کرن لوان درا گورانکاری که مزدن چید به حتی جغرافیا تین گوراندن اگر جغرافیا جوارن گوراندن یا سینور ورن گوراندن محقق اف سینور اکتور هری مزدن ملت کرد دوی ملت کرد جوی را حاضری که امبیجن لروجاوای کردستان herkes دید که تشتکی وایه او که جبو ویجی دای دست پیکرن و پیوازوی لترکیه و باکوره کردستان دولت باخچلی و براستی جی سیاست خود الگوری خواه سرکفتی بون تسیرک مزل روجاوای کردستان کرن کسده و یپجه ده امر وان دامان هم قاطعه مکسر کرده و هات سبر سیاست ایوانی خالد هم جی جبر که دستکفتی که به دست نخن دولت ترکیه به هر آوای به قنال او جالان جبو کلورجی یک دولت یک ملت یک آل وره چکرن و جمهوریت که سوریه یا جمهوریت که عربا سوریه یک گرتی وره چکرن به هر آوای تاثیر خواه لباندورا سیاسی تباندورا خواه سیاست پیاده و یپگه و کسده کرن که انجام جیلگوری خواستاندن باشه که دوست و هوالبندن کردستانی یان کردانی الجیهانه نه قائلین کلوه داره کرد نخواد استاتو بن هدی دیسا وکا که مباس کرگاوادن به آلیکاریا رزدار مسعود برزان و حکومت حریما کردستانی و پشتگریا دوستن کردا و جیهان کردستانیا تفدید که مثلا روژ آوادا نتو پرستی پیش و چو یکیتیا کرداج با چاره سرکرنا پرسا کردستان روجاوا با آوا کی ارینی چه بو هر چقدر جیوگا مورال خراب بجی از باور کم که te پیش روژه دا مثلا سوری جی نقدیه مثلا کردستان روجاوا جی نقدیه ویل ور گلک تشت باش چه ببن گاوال ور چه بون و تسیر خو محقق ل باکور کردستان و روشلات کردستان جیب کش برکو نها روجه بر به کردستان روشلات و چش بر کلوه داره در فتح نو چید بند بله که باران بخوازی جوه داره تدست بکه امجی پاشی دوام کن نها روشلات کردستان طبعی ایریشا امریکا و اسرائیل سر ایرانه دبندتی نج نهادایه وقت سال 1907 نها لهمبر شاه گروبا اسلامی دبن سرکشیا خمینی دا دست بکر و بردا دجمناتی که دور درش چه بیه حیانوها و ایران لروجات ناوین ایکول دج اسرائیل جی حیانوها قفاد دخوا دبیجه لازمت دولت اسرائیل تنه به ایرانه یعنی دولت عربا هم یا ویداتر ایرانه و جبر ویجی ایران هم دست پرورد اواکر دست وردانا فلسطینی جی کر و لبنان جی و سوریه جی در روجرات ناوین خود بو بادوره هم لعربا ذکر سونی دولت سونی و هم جی فایده و منفعت دولت دستلادار جی وک امریکا و اروپا و اوجی ذکر او جی آلیه کدنه مثلا بو ده انجام دا و افشار چه بونا یعنی هر کس هیوی ذکر کو افشار چه بونا ل دم و وقت و لگور اوی یعنی لگور روشا روجرات نابین و بحراندن و کیس فساد هاد گیشته ایرو سالا چونه کو ما یعنی هابینا چوی افشار کو 12 روزی هاد دوماندن و جرباندن کی بو لمبر ایران هزاوان جرباندن جاهی پشت شکاندرا اب فلسطینی حماسه و لبنان و شکاندا سوریه اب روشی گشتر کسچکی ها لبنان بلدا بگمانش بوم کردا روشا ایران پیش روشا و چابه
دستراداریا کردا و چوابه او آلیوی گله گرینگه خو تکلداری راست بمه و نتوامه و او رادکه او آلیویه جبر ویجیم ما گلک yani به کیفخواشی پیشوازی کرکو او 5 partiyên Kurdistanî gihiştin hebû îttifaqekî kirin paşê komela jî derbasê bû bûn 6 partî 6 partiyên Kurdistanî ne bi hevdûra kar û xebatekî ew ê kirin lê heya niha vekirî mudaxelekî leşkerî da cîsandin ji bo Kurdistaniya me tirsidar e û Amerîkê jî naxwazin heya niha û İsraîlê jî naxwazin û Kurd bi xwe jî naxwazin و هرما کردستان جدی واردا بچکی اوی یعنی ناویچی اوجی زوزو او کناکن جبرکو مترسیم پشتویجی هنه کرد لازمه نین اشاندن پشتویجی کو هیوی بکن کو تشکی بدست که گوراندن کو ایران چیبن کرد کاربن تشکی بدست کن دی واردا به تدبیرن کرد و پولیتیکا کی باش دیدکن و بگمان پیوندیا کردا به امریکا و اسرائیل راجی دکاره خوش به و به امریکا را تایید خوش کرد اسرائیل راجی دکاره خوش کرد بر کت چک خوازاییه وقتی هنگی باندور سر مرو دکن جناتیا مرو دکن ولات مرو هبونا مرو بمپی دکن کی دیوان به مربوان را یعنی شکی وکریه یعنی کیف مرو تیکو چقاسا ایران او دولت خونمیش چقاسا بشه امی پکی خوش ببرنش بر کت جمعه مایه حکومت برچخینه اوه ایکو مالا مخرات که اوه ایکو هر روز ده کردن ما داد الخنا اوه تم ما فکی هبونا ما قبول ناکه نوارد دیروک زمان چاند و نر تعالیه کی ما قبول ناکه هر دربه کی کلیه که وکی فامته لی پراتیکه اوه که جدایه حیانوها ایران حکمت هرما کردستان اشتدید که هر گاوه که اوپوبه مکارن ایریشا بکن و هر روز لشونا امریکا و اوه روش بدرونا و بفوزا ایشه کردستان دکن نه تنه ایران ایشه کردستان دکن یعنی حکمت عراق دا جبرکو مداخله امریکا آلیه کدیشی روشا ایران لعراق پیش خست خوش کر جوان را هم آلیه حکمت دا نوا حکمت دا و حشتا شعبی جی بالتوایی هم بیجا بم کنترول ایران دا و حشتا شعبی جی دولت عراق بچا و نورمال پرادستینه و اردیه کی و لشکره کی او حکمت عراق دوار لشکری دا چک و او عسکریه نادن پیشمرگه که پیشمرگه رسمی پر چکی اردیه عراق جی yani resmi bir havaya, desturi bir havaya بسر حضارة شيعين كو سرب إيراني فانا چکدار کرنه و چک دروانو همی معاش و همی به چکیم پیوست دسته وان دایم به حجتا داعشه حجتا کو اداره شیعه لعراق او تنه دستلادار بن و هزو چک دسته وان دابه ایکو ایریشه کردستان اتکن پرانیا فوزه و او عراقی بخوتن یعنی او دزگین که سر حکمت عراقی مانه او بخو فرسنت ایریشه هولر اتکن ایریشه سلیمانی اتکن ایریشه دوک اتکن ایریشه در دور کردستان اتکن اویا دکاره پیش روژه عراقی بخو تیخن نوا آگره که خوب خوب yani nabena Sunni و Şia, nabena Kurd و Araba dikare be eger şaraki germ. Legore tabi encam şer'i ku Amerika و İsrail be İran iradike legore encamavi dikare Irak jiteke ve nava şaraki germ. Eger şaraki vahab berfrav eveçe ve peşeroje diktiş dikare bkhol bina. Ya tekçuna Kurda یا جی دولت سرمخواه کردستانه او جی دروژه ویدایه به گمانج باوی جی ترک حیانوها دست خودن پیشیا آذریا که ایران نکه نوا تفگرکی نوا لوکی هرچند ایران دستلادار دو واری حکومی دا واری بجیانین دا
ku resmi ziman Farsî be jî di pratika aborî û ew ê da Azerî xurtin li Îranê. Yani ji ber ku hem warê dînî û ew ê da wek Farsane û hem warê îdarî û ew ê da jî desthilatdarin, yani cîwarin. Duî warê da jî Tirk naxwazin ew jî tiştekî bikin, mafekî destê wan keve ji Tirk naxwazin, ji ber ku her leqandinekî, livandinekî Îranê dikare mafekî têkeve destê Kurda, destê Belûciya, destê Ereba, destê Azeriya jî û gorandinên ew ê çêbin. Ku wek Belê. coğrafya gorandin çêbin, ev jî hesabê Tirkan nayê. Duî warê da Tirk warê dîplomasî jî warê pratikê da jî ji bo pêşiyavê bikirin çi destê wan tê kirinê, hem bi Amerîkaya û ew ê rajî ew dikin. Yani nava wê çekdariyê de ne. Ku em dizanin ji aliyê Îranê ve di sê füzên ew ê ji aliyê Tirkiye ve jî hatin avêtin, lê ew Îranê li hev û rûniştin. Gotin dibendiyekê nava me dikare firsendên xirab ji bo me bîne, dikare Kurda bike desthilatdar ya jî maf bi destê wan xe, ev ya ji bo me her du aliya jî xirab e, ji bo wê jî ew çi ben nava wan da bira bibe, her du alî jî duî warî da têkiliyê xwe, dîplomasî û pratikê da jî pêşiya evekî digirin, yani dibenditiyekî digirin ku Tirkiye jî heya niha ev şerê her endamên NATO jî lê şerê Amerîka û ewanan dijî Îranê li dij derkeve heyaciyekî û bi dekî yani resmî jî dibêjin em li dijin û em naxwazin ev şer çêbe ji bo rawestandina wê jî çi destê me bê tê kirin. Divan wara da min kişûrave bikin, bes meselên başûr xwe xwe jî hene û mesela Sûriye jî gelek tiştê nû hene, min kî behsa wan jî wektê me çêbû em ê li ser bikin. Belê. Dixwazim vî bêjim ji bo temaşevanê hêja, yani ev armanca İsraîl û Amerîkayê çi ye ku vî şerê bi Îranê ra dike, ya jî dixwaze Îran, dewleta Îranê rejimê têkive. Li gorî min du armancê wan hene. Armanca İsraîliya mesela ewlekarî ye. Li vê rojhilata navî dewletên ku ji bo xwe tehlîke dibîne, ji bo wê tehlîkê bertaraf bike, çi ji wan bê wê bike. Yek jê işte mesela Sûrî bû bi sedî pêncî şêst hat helkirin. û mesela Îranê jî ji bo wan bi rastî jî ji ber ku terorîstên li dij İsraîliya bi awayê tundî herî wek dewlet şer dikirin, rêxistinên ku girêdayê Îranê bûn. Ji bo wî ji bo Îraniyê, ji bo İsraîlê dewleta Îranê her problem bû û ji bo ewlekariya wan daîm mesele bû. Amerîka jî li gorî min yani ji ewlekariyê zêdetir mesela wan mesela eboriyê ye. Yani temaşevanê me jî dizanin ku bi rastî jî Îran ji aliyê zengîniya binerdî gelekî xurt e. Yani hem neft, petrol û hem jî gaza av û hem jî bi awayê din yani maden û ew gelekî xurt e. û bi awakî dijî cîkî stratejîk e, hem mesela ku petrola ji wir dertê û derdkeve derva çe dinya bi her awayê dinyayê ve û bo gaza Hirmûzê ji bo Amerîkaya gelek giring e. Tabii gava ev her du berjewendiyê van her du dewleta digîje hev İsraîliya û Amerîkaya ji bo ku berjewendiyê wan digîje hev û odwir da bi hev re mesele çareser bikin, di coğrafyaya da pêwîstiyê wan bi nişteciyên ya bi dewletên vê coğrafyaya ra jî heye ku bi wan re hevkariyê bikin. Hatiye wê noqtê ku bi rastî jî yani ji Ereba û Tirka Farisa zêdetir pêwîstiya wan di vê coğrafyayê da ji bo ku armancê xwe bi ser bixin, hem yê İsraîliya hem Amerîkaya pêwîstiya wan bi Kurda ye. Tedî Tirk tekrîben 15-20 roja ji bo mesela Rojava gelekî bi Kurda re kenê xwe bi wan kirin, delxey xwe bi wan derbas kirin û hûn bi Amerîka û İsraîl re nizam çi bûn, ji paş ve xencer kirin nizam çi. Lêbira temaşevanê me û milletê Kurd bizan be tiştekî wa tune ye. Mesele ne ku Kurda û İsraîliya û Amerîkaya Kurda
الكردان ناقي كرن يا الخنجر بشتاواندان جي سياستا كرداي كو جريداي ابوي جريداي دولته يدور دا زرار هري مازن كرد روجاوای کردستان جوی در زرار گرتن دوی چرچوه دا وقتی من وی شری درینه tabii ki her şer jibo nişteciyên wê herêmê firseteke ya jî zirarek xweretîne ji bo Kurdistana Rojhilat îro bi rastî berjewendiyê Kurdayê neteweyî û berjewendiyê Îraqî û İsraîlî û Amerîka li vir bûye yek divê meriv di wê meselê da di wê çerçevê da lêbirêne ji ber ku kemalîst û ûmetîstê dewleta Tirkî nav Tirkiye ya jî partiyên siyasî nav Tirkiyeyê ku dijîtiya Kurda dikin di wê meselê da zêdetir tînin dibên evbûne wek piyonê emperyalîsta û siyonîsta û nizanim çê divê Kurd ji van peyva ji van van hakaretên Tirka kemalîsta yan jî îslamîstên kol dijî mesela Kurda da tawirdatînin divê Kurd hişyar bin û guhner nevan tişta berjewendiyên Kurda li ku derê bin dostê Kurda ew in divê Kurd ji bîr nekin ku dost û dijmin daimî nînin gava li Kurd dostanî lazim bû her millet bi hev re dostanî dikin ya her dewlet dijminayî bejî watê dijminayî lazim bejî bi hev re dijminayî dikin yanî ne daimiye dostanî û dijminayî îro divê Kurd ji bîr nekin ku li Rojhilatê Kurdistanê pêwîstiya wan pêşî di nav xwe da yekrêzî û hevkarîkî baş bikin ku kirine 6 partiyê Kurd hevkarîkî baş kirine qederê em bişopînin têkiliyê me çê dibin bernamekî baş çêkirine ji bo encama şer û pêşeroja şer ku Kurd mafê xwe yî Kurdistanî bi dest bixin hem bi awayê siyasî bername çêkirine hem bi awayê eskerî çêkirine hem bi awayê îdarî çêkirine û ji derbasbûyê xwe jî dersekî baş standine ji ber ku dewleta Tirkî ji dewleta Îranê jî dizanin gava ku dewlet firsend bivîne heta ne firsend bivîne îro jî we jî behs kir gefên mezin û dijminatiya mezin ji Amerîka û İsraîlê zêdetir li Kurd û Kurdistaniya dikin yanî tê gotin ku bi sedan bi 500 dron û mûşek hatine avêtin Kurdistanê tevay ku İran davîje hevalbendê wan ku ez bi xwe dewleta Îraqê merkezî wek dewleta Îranê duyem pênas dikim pênase dikim ku bi rastî firqa wan tune hatine wê noxtê ku her du jî ji bo herêmê ya ji bo miletê herêmê hêdî ji ber bi xeteriyê wara diçin û ez bawer jî dikim li Bakurê Kurdistanê li Tirkiye zêdetir watê ev mesela Rojava û şerê Îranê tê rojevê zêdetir dibêjin piştî Îran hel bû dora Tirkiyeyê ez bi xwe newî nabînim ez dibêjim berî Tirkiye rojev ya jî dora Îraqê wê ew hêzên ku gava din me bas kir Amerîka û İsraîlî zirar wê ji dewleta merkeziya hikûmeta Bexdayê dibînin wê bi vî awayî ji wan qebûl nekin ji xwe her roj li ewkê dixin li heştê şabî dixin ku heştê şabî êdî biye wek perşekî ji orduya Bexdayê fermî lê eşkere ew jî mûşekan dişînin ser herêma Kurdistanê ya jî ser hevalbendê Amerîkayê Îraqê heta ez bawer dikim do bû pêr bû li nêzî Mûsilê mûşeka avêtin ser hevkariya pêşmerge û eskerê Fransayê ku Fransa îro Macron protesto kir û bi serokê Herêma Kurdistanê Rêzdar Nêçîrvanê ra bi telefonê ra axaftin kir ku wê bi hev re hevkarî nekin û hevkarî bikin pardon û wê li hemberî van êrîşa bi hev re çi lazim be yekrêzî û hevkarîkî bikin ew jî tê wê mane ku bi rastî yanî dewleta Îraqê ku îro destê Şîaye êdî eşkere bû ku hevalbendê dewleta Îranê ne wê ji bo ku hevalbendê wan in ew jî metirsîkî tînin ji bo Amerîkayê û ji bo İsraîlê ji bo herêmê wê ew bi wî awayî nemîne ez bawer dikim we jî bas kir wê Kurdistan li Başûrê Kurdistanê Kurdistana federe ber serxwebûnê ve here û wê Îraq jî ber perçebûnê re here kêmanî wê sê herêm ya sê dewlet
جی عراق درکوین یک جه دولت کردستان ایسر بخواه یک جه آلیه موسول سونیا حیا نیزی بغداد اید نیزی باشور عراق آلیه بصره وان درا یعنی واخو یعنی کو امریکا و اسرائیل دوی روجلات ناوین دا و د پیش روژا خوی 5 سالی دا جی دولت جبوی خوی خطر ببینن جبوی وان ضعیف بکن هر تشت بکن اون دوینن یعنی تماشاوانی مد بینن کو شیروفتکارن دولت ترکیه کو تلویزیون وانی مزنده شیروفت کن تلویزیون وانی نتوی دا چه چپ بن چه راست بن چه اسلامی بن چه محافظه کار بن لسر دولت اسرائیل نیارتی آواد کن او دور دا قلم خواه یا جی شور خواه دریجی کردات کن که کرد جی حوال بنده وانن یا جی الگوری وان لیستگوان وانن یا جی اکتور وانی که دشونا وان دا دشونا دولت وان دا شرط کن کردا وان دبینن که دخوازن کردا به اسرائیلیا که نو ملت هرمج اسرائیلیا عادسه بخوازن ملت جی کردا جی خلق جی کردا جی عادس ببه یا جی کردا بخونه و روشه که وک هوالبند اسرائیلیا ببین نشاندار حال بکی ایرو وک مباس کرد بر رواندی کردا و اسرائیلیا و امریکیا گشتی هف دوی بر رواندی دا به هفرا هوالبندی و هفکاری بکن و رزدان مسعود بردانی باس کر یعنی جبو تایبت د سه روز بره باس کر جبو وان موشکین تروریستیان کو ایران زافتر جناو عراق تن هشیاری دا حکومت بغداد گوت هگر کو حکومت بغداد وان نراوستینه ام مجبور ببن ام الچاره سر خوب گرن یعنی ام وان راوستینن یا جی ام برسیوا وان تروریستا بدن اف جی اشاره دا کو کیر هستی سر هستی کو براستی یعنی رزدار مسعود برزانی سروک مسعود برزانی مثلا آشیتیه دا گله که حساسه و ناخوازل هرما و شرط و لگاوا کیر بگیجه هستی وک هردم دبیجن یعنی ام شر ناخوازن لگاوا لازم به ام شر رینا روین از باورد کم اگر کو امریکی و اسرائیلی با آواکی تندی لهمبر حکومت بغداد و حشد شعبی حرکت باش نکن یازی او کن باش لوان نخن ضربه باش لوان نخن کردستانی مجبور ببین او خواب پارزن و برسی و وان تروریستا بدن دیسازی یعنی دوی ام به هیوی نبن لروجاوای روشلات کردستانی کرد حاضرن کرد یکیتیا خود چه کرنه دیساز بیجم و روژا جی مباس کرن مثلا پجاکه بچک کردستانی جور بچک او هیوید کن خطری هیوید کن لیبرا بزن بن او در نروجاوای کردستانیه لور پیشمرگه وان هر 5 پارتی دناجی هنه و خورتن و وی فرسنده ندن که دولت ترکیه لوی داره لهمبر کردا وان بکار بینن جخود بیجن کرد 5 پارتی دناد بیجن بتایبتی و بزانیاری موانهاتی نفستی ناو اتفاقه که امیره ندن او هنکی دنا جوانا لهمبر ما بکار بینن برا کردستانی دوی مسئله دا بزن بن که دولت ترکیه و او جالان و میتا ترکا نکار بن لوی داره هر چخاست که سروک پجا که جی بیانات گو ام دوی شاری دا نه طرفدار حکومت ایران نه و نه طرفدار امریکا و اسرائیل نه ام خطا سیانه لوی داره خطا سیانه مایه خطا دو خطا نه یا تی طرفدار رژیمی بی یا تی طرفدار خلکن که 5 سالش آلیه وان 49 سالش آلیه وان ملاواتین ایدام کرن و ما فکی مروایی آلیه وان و نای بدست خستن جبو کرد و بلوجی و تمام تواین و ملت ایرانی تو مجبوری لوی داره خطا دموکراسی خطا لهمبر ایدام ملا بپارزی یا نخواه بیطرفون تنه بیطرفون اوه که یعنی لوی داره پجاک دبه چه دبه که یعنی مثلا بیطرفونش خورا او که درخه بحانه که درخه که
حتی نها همی تماشاوان مدزانن پژاک و PKK خود پژاک آگربست اعلان کربول همبر ایران چند ساله و سروک سرکرده PKK قندیل جی بزافی آلیکاریا خو جهازن ایران دولت ایران دستاندن وانا بخوازن بفن خطر جی و نکاربن وکو باز کرد یعنی هر چقاس مثلا اوا موشکا سیایا کو داویجن ترکیه دو بشفجی آویتنا آلیه ادنی لویدری حتی تگوتن کو علارمک مازن چیبیه هیجی دولت ایران دبیجه نه امن طرف دوان واندشینن halki devlet Türk zane ki ne çavad şinin çımad şinin jî tabi devlet Türkiye jiboko rejima İran'e tek neçe mesela ançiye mesela tekçün jî dizanin ko ev rejim tek biçe lüve dere ve Kürdistan'a ki Ava ve Kemani Federal Kürdistanek federal berko ev şeş partil ser asası federalizmi elhev kirne ko lüve dere rejim tek biçe ser asası federalizmi xwe دستکفتی خواه بدست بخون و خواه اداره بکن لوی داره از باور دکم روز پیش روز کردستانی آیا کردستانی برا بوه فراست حیائی رو کل روزلات کردستان دوام بکن یکیتیا خواه بپارزن و به هزن دنیایی که دخوازن و رژیم تک ببین به ترس بیب کو بیجن امپریالیست و سیونیست بوان را هفکاری بکن فرصت جوان را هاتیه برداری بتنه تشته کو مایه دا آلیه اسمانی دا او که وان هیه تدرگینیه که کرده و ملت هرمه هیه از باور کم دمگنیز دا گاوه کو ایران تک بچه و وک دما نوتو یکی عراق و کردستان جوه او بینن و فراندن از سر هریما کردستان قدخه بکن و بارگه عسکری بمباردمان کن کردوی شاخی و به بدلکی مظلم دکاربن مثلا خلوی داره چاره سر بکن بله نه سروک دینی اوینو کره خامنه ای که اوجین ها مکتبه خامنه ای شر دجوارتر دکه یعنی دبی چیه که اوی وانن امریکا و بنگه وان و آلیکاری وانن شر لازمه طولب بدان خوب بکن او آلیه کی ترکیه هم کسن سیاسی و روشنبیری وان و قلمشوری وان و به همی وشان و اوی خدا تن نرمایه که لنبر کرد نشان آدم بلاکس توشترن و ام کردی ام زانن یعنی هسته وان امپریال دجی کردهانه کینه هر چار دولتین کو مداغل کرنه ایکو مافی ما بمپی کرنه وانانه ایکو حق حقوق ما بمپی دکنه وانانه اگر ولاتا کی تبهیزا خو تنه نقار بیوه دولت یا جیوه او پرچخانده راوستینی کی لیخه و کیفا معرف بی اما کردان ام پرسکرکه که ما به اسرائیل راشتونه پرسکرکه که ما به امریکا راشتونه و کی لدانا وی کار و خواته وی نزکی برجوندی ما به ام حساب بان سیاست مدار دسترادار و قلمشور و اوی واناج گوناتنه لإيران اتكفى إيران ما برشخنا إيران حيا إيرو ما دوشا كي ليخا هزاوي بشكينا هزاوي زعيب بك فرصة تجمع شكا أم بشكير بن تشتكي قوازايا بيا نكوش كيف ماروش فرانتي آناي دوست و دشمن گوری منفعته مرکوبه من بیا باید بگرنه راستیه که دو اوکیه بو مثلا نتانیاهو اوکیه کرد به ام ایران دخل ام حسابت کارم مشکن ام نه اوکو ام اداره ایرانی بگورینن اداره ایرانی آنجا خلقی وی داره پیکاته وی داره او خود کارم بگورینن آجمته ام لحظوان دخن هزوان زعیب دکن جوارا ری خوشتر دکن لی گوراندن هبه و خوب بکن یعنی آلیه کیدنی اوه دوی وارده ام کرد زلالم کی مافی مبلچخینه ام دجوانن ام نکو پشتگیری اوه نتوا دموکراتیک و نظام چه گوتو بیجن که فرمولاسیونن که
او هذا سياسي او ناورم سياسي ناين او دكن اما ام كرد وك ملتكي خودي مافن جواب بدس خصنا مافي خونه نكو او نتوا ديمقراطيك نتوا نظام فلان عم بيفان او عاليه كدني مثلا ما في مركوب بدس كذا ام فهمي واري بالسياسي بالشكداري بالشهيزي وقواتك وام قاربه ما في خب دسخنا مش ما في خو تيكوشين ددن مش ما في خو اوی کده دخبتین جبو ما في خو فدادکم دوی واری داجیم اکو ریا مافسندنا مزع خوش بکه ویرج مرا خوش بکه کی بکه برا بکه امی لگلب سیک وزاییه امی بیدارن وقتی من بسا باشور روشاوا بکنش بکو دماجو دومه گلک بویر و کریار نوجی چه دبن اوی چه دبن پیوست سر برنامه که تایبت جی بکرنه بهویا پیشروجه ام کاربن بهویا که خوشتر و گشتر اول مثلا گنگشه بکن حیا هفته که دنه بمینن بخیر و خوشیه دا اجي دخوازم بجمله کی دو جمله بداوی بینم یک جه دخوازم بیرا تماشاوانا بینن برسی وکا گلک مهمه اوه کو ایروج مراد بیجن کرد بونه لیستکه امپریالیستا براج بیر نکن دولتا ترکیه مصطفى كمال وهفالي خواه ده سال 1920 دا 21 دا جلنين سوفيت سوسياليست جمهوريتler Birliği alikari silah و اوزر دستاندن و 1923 لوزانه جي انگلیز امپریالیزمی جوان را به دولت آوا کریه برا منتا غلمه نکن و جروجا آوا بونه حیا ایروجی ده امر امپریالیست دانه وقت حساب وانتجی دبی کرد کهونه لیستکا امپریالیستا نظام چه یک جی مهمه مجبیر کرد و از بیجم دوی نابرا دسیمه ایدا بناوه آلان امین همولاتی کی سویده جسوری هات کو بزوجه لویدره کاشو خسریا کو ضعف دموکراتیکه شبك آویتن سر مالا باوی وی رواندن برن چون پیش ایشکنجه کرن وی کشتن دمشون داجی گوتن وره و کره و مریه و مالباتا وی لوی داره چادرا تعذیه دانین هاتن اینی روبریا خسر اوکاوان آسایشوان هات وی چادر جی شوتان الوی داره سر ناوی وی مالبات شرمزارد کم و دخوازم دبیجم ام دبیجم کو زودترین روزک کوجره آلان امین درخن او درخن اگر کو عدالت وان حقوق وان هبه اگر کو درسه بدن دموکراتی و نظام حقوقی دا براوی مروی کوجره وی درخن او جزای وان بدنوان او جارک دن ایوار باش بو تماشاوانا هیوی دارم روژه پیش دا امی روژه خوشتر ببین بخیر و خوشی ببینم